ati muri muturebe bakatwagaruka na part 2 ba professor abijere kugira ngo tubahereze definition na description about entertainment industry. Ati in fact age version yawa na ba MC na ba DJ tune kubakorera cyabo na ba star na n'abashubuzi by the way aruma abashubuzi ba nebizimbe na cities na namahanga na nabishiki harimo basere kwi n'abamandi koka tubanze tubahereza beshongozi na ba fans twenda tubakora kugira ngo tubahereze abo kuba hariho ba fans abarenda ngo bakitware personal ureba fan yakitwara personal akushanga mu inbox arondane namba yawe akuterera ayenda ngo akushoborere buri kimwe cy'akwata mweshongozi ukamumanyira sati nora part 1 twahendera tugamba bikina nabanda bitwe tugambereho so part 2 nanyenda tutandikira fact zamani mbweno hayitwayishira turenda kutamburira mu mfumu mbweno ho tuja n'imfumu n'imfumu ki subject n'imfumu ki fact zamani noreba no muntu wijira akashanga hariho bananka batiburo ba mana maniga konka kija ari fan wabo umukuba fan wabo agira ati fact zamani abakiga babagiragayo enankeji chief w'abakiga baga baramwita Kayori Karuguru niwe yabari chief Kayori King chief aha kuwacuririzaga mu rutoki ngo rucurizo Kayori Karuguru kuwacuririzaga mu buca yasho ngo renda kundibisize nyamuri Kayori Karuguru akuja niwe abajya umukuru wacetegereza mbwenu fact zamani nena keji nempango empango yambe cyaro empango rajimanye empango ax endemu uramanya ha cyaro arari wo muntu ayine empango iburyo mwaratiza empango zo gwaye mwiye empango rasaje nimwe mwine yo buhango bwanyu konkara ni hango ruhango konkaburi butatwicire je buraguma baragira kabati konkana bwe burasa wacetegereza ubwo niwe fact zamani ha cyaro nempango haza fact zamani niwe yakoze empango so abacenga abari kucenga mwe tarize kutera na shoka mparaka diruza kandi atiye cyo kiyakozire muraze kukoze samani muraze kuruha muraze kututuka kuza kuingana nempango kugira ngo mbabatize ndio mu runyankore fact zamani nicyo babene beta wabara no kujahirize kora show nakabeke yonjiremo niyo fume babene beta mpore kasi munyongorirwa yize kandi fact zamani kituru kumubehera he is not much talented ari tujaraterera nati kare yafuratingaga nampuraga kavale kamuri kare ngora furatinga no furatinga bagaraba bareba amana maniga was much talented extremely talented bro ayo konka mukaba banta bataramanya ku kwegwanaho kwekaba byafandimu fact zamani arabasa kwekorera karango ayikorera blogging nandi kumanyisa empango abantu binji baratiza fact zamani bamuhurira ryo whereby butiya niwe benzini baza kugamba ngo this orango hakutekereza haryoha from kabaro uratekereza hari fact zamani ari mu bantu amana manigo kabura edisha ko n'abantu amana maniga kabanka bakora interviews z'abantu ba Kampala babuze abayimba baramanyi abayimbe bamanyi mu Western Uganda barabaga bagamba uti charity Charles fact zamani Truth Omega baheze wakireba ubundi batamumba Paulo wakireba so fact zamani ari mu top 10 Western Uganda biggest artists utakatira na bafigo West abaho imokwe manyito ntitubamanya bona turabamanya bakigamba harari wachetegereza kandi karaya neresi kari football track arona ba ajuna bakunyirira wachetegereza so
fact Zambani akabasinga branding yabasinga ko exportinga Amana Maniga you are talented Amana Maniga akaheza kwijaya marahamana naura yatere ncengeri Amana Maniga ine style yitura kumanyiramo wacheterera Amana Maniga sisimuka nangwa kayagwire Gonka wachizire turajire mandwa yo kweshongore kukwata mwizina rya Yesu emangwa yawe yuwazirwe nayo aha yakahayori karuguru atabanya kigezi twantu rwo muri kigezi nyenda nyenda nabo tubagambire sinazi no muntu nawo wakaraka sinazi nawe no muntu atakezu ireje sinazi hazo rashaka tanga na fact kweshongora sinazi vocalisti numanya hati watekemere hari makanzari hata mu industry ya kigezi na kanzari sinazi na Jibo Heroines obwe no bunzari sinazi oina mano ine na music iratambura konka sinazi ayongera mamani ga stage sinazi achari nka trusi wa kale ya Roma trusi ati recommend atakejero commanding stage sinazi oyo revising orene videos zawo ozo hoyo revising abireje areba yuko abantu bakuba bimukire bina mani kandi wakabagarura hansi nambano nananka ko abira ari kubiha stage Rage konka seba abantu baramanya music ye twamugambire mu comparison subject ogotine cyo mukorera so na kigeze kindi nora wowe ni famu yente harimo ninge yembuzi harimo obuhaya bo kubabwira bwatandika kurega buti so atomuri kirabanza kureba imbuzi zarindi bwatandika harimo burarindisa so hati atobwo buhaya ni Search Solo na B Bounce Search Solo B Bounce ati wowe ni famu yawe muri kigeze na Western Uganda Search Solo na B Bounce nobwo buhayobwe kandi ubwo buhaya batabu bagire kare bumaraga bo bakari no bataburahire nimute fama ine kongera ko kandi twenda bataburaha kuba twende ntizikanye mutaraho nangwa araka haya kibarahire aka hano bakakatere chikatu bakakatere chikatu bakakaraha so Search Solo na B Bounce they are extremely talented hati tuija Matt Henry nakahaya kibarahire Matt Henry yeri famu ati kona kahaya kibarahire Matt Henry turamanya no haya kurahire tugamba barara mwatina mukagira ngo nakatabyine turugamba musically akahaya barahire nabo bamuremise akagira barabe ati bakurahoro cyayema tachema ati gwagurwe mpira no ati we narwe mu defense konka arikuzana na 5 konka striking force honka Messi Ronaldo na Mbappe at the same time hariho na Haaland ati wari yarwe mu defense Arinka Jones a moment of misery for Matt Henry and he is very extremely talented very good Matt Henry nent empire kubagira haga konka nabwe sigareregwa naho eboroga hakiri uturera haraharo rugo era haraharo bibaho kandi abwe ntubasa India tufune bakuguza tufune testako tujitemu konko ubwo cyageze aho rashongo bakakoma hakaguha bakagwaone bebiro tayanguhi turenda tukashumura kaguha Matt Henry kandi nimwe abarahire abagezeho kura Matt Henry mwetera mutima mwetereze baremanya nibemanya titukabagamba Shumari tipo 256 Kakoba boy aine show yo kuza kubahogo mwaka though not yet confirmed from the management kandi aine cyeshongoro kiri mu kitambura ninjira tipo runyowe twagamba afumu niho twagaruka side yefu no tukugerera nti bugubugutigwe muriro yaba gefu mu tipo bugubugutigwe muriro wayere barga burungi bwese agetera inigatigu
wazire bitefumu za T4 zakanye umukazo wayakira bakeyiba abatetse se bibanja so nuhogwe T4 twin akubeje shaha muganda wanje TikTok challenge zeze muri tureda ku mugambo wo munonga agwo kubarwanga ari kubimukorera kandi T4 no mwana ari hambo discipline no mwana waye twire ati ni muganda wanje mukuru wanje T4 akankuratana wishoti aha ndandaka kubagambira kushara hishoti mu Western Uganda it is another kind of branding. Yes. Ngacho bagambira ba inana birenda TikTok yabakara wachetegereza nakabei nikeyongera nakabei kareyonje yonkani marketing ra emitware 2 eshatu ni yahurisha eshoche ombere binazari 10 one night isho wachere chinteto ile kwa abantu barareba batakwesige kora woine rgoshoche akonka twobire turashaba ba headmaster ishoche mureka kurireba nkeshobi zebu shochi mutakaje ni part of art kandi mutakavu na ba rabuje manya arabantu batine face za ba celebrity saine kutame birungo aine kutame birungo hati imagine CJ champion yi ya Hodreds no chireba wena arabanka minister of what noreba yabo mushubuzi rurangano wachira ati noreba ngo bamwe nyine kubitiriza nko kubari niko ko woshanga ka engineer Jova na reshongora rwe aza tini ishoki hata undi ko hari music yarimu ko gato kushanga mbi areshongora ka music ya Rasta Chaza akabira atkore ubwa celebrate akubura kora kubura so ari abantu abatararebeka nkaba celebu ishoki ryabo so mubareke akashoki bakagumane tutamburiro kandi mubesige mubetege nta mikoro so ataho tuza tureba Truth 256 Sengeman ogwe mpaho arefu meragira naronye kundire arefu meragira ngo wahembese bishagari ebishagari nibyo umuriro ebishagari kumurahure bihimba bishwagara utetse arora tetse ebishagari arone bishari ya Caritus ben arora hembese bisisa ebishagari tibyose abucori wahembese bishagari tahisa bicori tahisa byomire Truth 256 netsisa tarembese za bishagari nkamuhura muri wena nagumana janti mbe akana kaheshongwire wena kakaza he wari atche ati very in fact in opposite weche shongoro che had guy indeed instead there is a guy is a guy is a guy Truth turenda kusima mnonga ekintu cyo gukora kandi Truth nico turabagambira mwe discovering Truth line yari kutamburiramo tugamba amazima tayine competitor kandi niyo yeye kana agikoraje kandi Truth arenda kutwara he turenda munonga kana we naza kutoto mu Kishayi Kampala na Mbarara katuzo kandi kindi nawe no Truth nawe ari makantu ko comparison subject is one of comparison subjects za geography o level na munonga kuja mnote kwa kora chemistry yesu watari nkaro ijo wara missing akagurusa grade konga nawe ni comparison subject ati waje missing yesu akakora ara nogwa kukato guruka grade ko reji wa missing grade noje guruka sati nawe noreba nguni kwari hati wenu wogo Truth 256 tuna Medotex Americana kajara boy Medotex Americana nyowe naza kumugambaho baragira ngu ejifumu eragira ngu owahambya ginzi wahambye ibiremwera kusiga wirusi ibiremwe ne kusiga Medotex Americana
nkabire ndamushaba ayo revising ino music yareshongora kandi hari ubwo aragezeho kujinagirira Medetax turendo rebe nankeje hits zawe jimakachakara na jona echa kurumane chikaneje nyabwoya tikayika chita chicho mu bigere wache ria korabo ye na fact zamani na yeka ekebonire ariga yagera geta ari nawe tindabaho bakana wajeta ndabaho ni mukamusheke yakiraga music something like that arakoze sa one word erabanke ngombo wachetegereza ankeji talent ajine fact zamani by the way arabasa kukozesa akagambo kabe ngombo akasinje nokea ndakea guraba gutariho twepo wiye so nankabedo tokisakaine jo talent konka ija yajinaga ndendoro yebe byeshongore byaye nahigataho aine nazaya ye na kunana so yes turaturenda music eri urban konka kirendo discovering ahoragwa butiya engineer Jovan ti wo tubiha ngo rijo tuterere urban tekubasa engineer Jovan ine music yabora terera one kuguma ine jo audience ukajikwaso ukajinyweza nchora bebera gravity yamanyire ndanyweza bano yabakwata muri 5 he is making money abeta chuwaya rugogo niwe muntu warareba barama underrating konkaine audience yarakwata Rwabu je chafayo na Rwabu music yeye inahera tambura ngo kugeza ngo rukujirugamo tine hakuze Rwabu je chafayo obuduka buguza za kombucha waragiye kido yabwe umushana aguze umwana ngo yasita mahari anywa tonto rero batamuhara waje ngo nyiride mari omwana nja kwekore ikintu narebere yaranga shwaka zita ajip Rwabu je ubeza we Rwabu je waza kuraba baraba munu takanyiremo konkaza za chenjojo no tere chivuru na Rwabu je za kabare kuri kisorokwe Rwabu je no mushawa mani so Medetax ngabire ndamushaba discovering hiyarari areke kweje mekira mwanjire twize tuzari Ambroy turumuntu nitwerera ku summarizing bamuheruza ko basa summarizing Ambroy nyono bire ndamushaba ngo abenka ba Joshua Baraka aho Ambroy areshongora no runyakora rute mu rujungu none semtere arora weshongora bumwe ntaruhurira mama kanso none ngane byino no so Ambroy yo mwabanyankore tubakuru runyankore rwabo atika Ambroy wasiri mukati ukazo witu ndego mu rubanda kumurondayo urabatero biti so ogo mwana areshongora urban music and is talented kwenda kushabara Ambroy ogeze ho kuyaye bigambo abantu bitu babimanye churirwe kigambo churirwe yakubadi arakanda kasho wiza atakidaraga nankaratambuza dareni na akakuna ndageza gaho kukahurira kandi no runyankore konka ebigambo na shongora flat konka ni kwari na wabora murebara no mu video kumura kwana tingu zamukwemora kiraga point ati nabana kuzakoremwa kwataka gambo nyo mpikiraga point bakabashikira bakutaho bindi bibatire bakabashira ko kigambo bakabona ndakwana tingu zo mukwemora point namba sindi kireba boys so Ambroy music ne mukunda konka we no shataka jikunze roba I don't know how I can say that but arachikunda konka ekintu cheye yese ekintu cyamburo yarakora
music yeye ni music eri modernized egiye kwa yiguru konkana ba Joshua Baraka ati nicyo rebera ndakugambira ngo Joshua Baraka hati Ambro yaguma baso urashanga yaza mu rurengo rwa Joshua Baraka ba navyo abo bantu waza mu cyaro mama butararamanya enkudi uno okwe yicaye inota kucyo konka uramutera wamubuza nka Joshua Baraka wamubuza nka navyo so tituramanya yabo rukurwaninga kugira ngo be abo just ukora ninga nondana nabahansa bata uratwenda ati niwe bakore comparison zorimu orinka epas konka bo baramumanya kuri kuba ine noise akindi we ma epas cyakumanyirwa ine na noise anakora art takora gukweshongora gonka ako ati ni mpango ati yaho umuntu w'Rwanda tugambeho ndijo ni JK's Alpha JK's Alpha niyo nimbasa kugira ngo he is anwe mu Western Uganda cyaje ndetse twagambira mu part 1 he is a complete artist konka JK's twayatandika kweshongora production kawamani okwi konka production nobwe kawamani konka noreba baho higataho twatura umwako guhire niho babeba munyarize konko zinemu ogwazikozeremo akuba akhendera kai na jondari yagaruka ati akozere turumuntu tumarira akozere na ecece cha maths na basachi soro biki maths ya maths abwinemu ni ya nayo obani kiri nkeruhindi nebindi abwenshi ni complete artist no muhandiki no mweshongozi kandi ine nabeshongoza bahandikireho ine nabakwandikira so hatogwe hati yaho ati ntubane tumweto kandi JK's kuko twaturu kugamba ngo arabeshongozi abarabatine art ubwa JK's aine ati ya celebrity na wamira noreba star yari toye na marijugeye ne bishotsi byeye noreba star arikuye komba bumwe konka naka size niko tayi nibondo ke gitu so tukumarira nendo obuturagambo jotete dogo star wewe no muntu dogo star dogo star ninkaliye ni skin konkaliye ni skin we music ichizwe ikirunje yatambura konka dogo star ndamanya ari wewe notekwa kuba nomanya ki dogo star obare kwe brandinga konka hati buti dogo star turakushabotandike ku brandinga music na agent atogo twamuheza dogo star ari wewe oka brandinga ati nutakume kigambo ari wewe na izeraika oine kwetereza okayihama kantu kari uramanye turashoma history twatugeraga mungu when others were migrating he saw others going they migrated because others also migrated bakabara staminga nka band wagon effect so izeraika ni munywani witu munonga no mweshongoza ine no mutima murunja aragaba kana akunda music arakunda na music konka izeraiko cyane naho kutereza hahango ahitse ahaburaburamo abantu bugamba ninkaye by the mass team ni muharebo ko mu comment section batetereza so bamwe benshongozi bamwe mureka kuba ko buhunu oramanyo bwana bw'empunu bwe kuburasimbura bwo nabukuratana abana ntuza kubagamba Robros kanyankore ogwe kana mugambireho Robros akaba ine good music akaba ine kuyaheza then Robros hati akazamu akantu ko habwo kuba butine byara posting hati byona urara akari gukora the music they neglected ya complaining just ya complaining ari complaining hati aza buti na katukoze senka reji nawe yokufutama hati
tiwoyemera ukatandika complaininga ngo bantu mwe nkesho ngo raje ngo kabanye nizoba nkaba nyine wena ebyo tibyo ukora ebyo tibirakora Robros hate turakushaba shitamaje ni urakira kugira ngo siturata ukora strategize umanye music yatumire kabariga yamanya ne haburiya ncari kabare kuri mu rubanda nyamatengu meni we nyamurunga kaniwa wabandize nyamurunga kwitaka bandize nyamurunga nakucenga ejo music ekatushanga kuri twaturamanya Robros baizo nyo kuna koko nanda manya Robros nkantaramanya ngo ndaze kwije shanga ari kutongana gato bakomyaho ekikuru etutotoro kuba nkaba professor kugira ngo tuba describing nabandi tujaguma tuje mpora bagambire ba headmaster bitu abahagizi turabashaba mugume mugambire abantu bita masima abeshongozi you have a chance nico batera comment section reka kwija ukamutera ndakunda abantu barisha bakagira ngo kabariga ankeshongoro cyeshongoro cyakindi umuntu yaje mu comment section no musimu yawe umuntu arija kabariga focus on content you are good on content watsenga leave music alone yes ubwo muntu tinda munyigira yampa advice then arona abandi babishaga akakugira ngo you are better than Vale music agora arakutera na criticizing actually etetu ne bacheta sarcastical okuwa na sarcastically okuchinika mwenu na inaya agora ko bayachikugambira echo ako you are better than Vale music heiza yachikugambira kuba nayo ngoriya yenda ngwaranga Vale so akakuwa na sarcastically so imwe bafanizi nimwe twahisire ba headmaster reka tugume turahabura beshongozi bitu umugire ngo ahampaha hayanga kandi nimwe abeshongozi mureke kuba bakayori ka ruguru mukaba brogo munteje kuteraho comment ari kuhabura ukamukorera vile so atikabarga abandi ntuzaguma ntubahabura umutaho ntuzaguma ntureta episodes series baprogaze bakwaburaga ureke kunyiga bafanizi bakwaburaga ureke kunyiga icyo rarebera opposition Museveni besije kuyahemeraga Kayomba ati kasese azayo ahatereza uruguto rwa rukundiri azayo akitereza kugira ngo nabo bantakoreke abakwato ngo burura bufune so mureke kubanka bari abarenyampera bari kurya nitujagaruka tugamba amazina bakonyampera bakuri mureke naba MCs barimo naba DJs barimo naba influencer naba bloga tugambaho okefora kayo ka ruguru ka so we sign out kandi abantu bamwizi ninyongera kubijusya Honorable Ronald Bataringaya abwa mwizi sub county kansara characters zona zine buri kimwe kine kandi turendaga kwejusaga abantu abatezi bakaruru mwabaga muratera karuru mugume mureba abantu abarire bahagireho musoga yafunere ne sente akayibasindika abantu binejara sindiko mu katacayi baburangiti burangiti yefuza bishate chati CEO wankore media yes yona kumura bigamba abantu mwe bagira ngo mwatura so we sign out for now following Kabariga West a platform zona following Beazini ZJ Serebo Wambara kamera nabaro of Savage Ningas Asmani muvandimwe izina ryo ruvanyo ndimwe ndarigambe nirinteganisamo akuba nirinde mese mboga I sign out for now mukama nako